belanja nih, kita mau ke Pasar Raut. Nah, kita mau belanja bumbu guys, mau masak sop. Pasar Raut guys, ramai terus, namanya juga pasar. Kalau kuburan mah sepi. Diharap le, kayak diharap belok kanan. Pedagang angkot gelut pedagang aja negeri rau sih don belah itu baik le terus diharap le aya pedagang sayur sop. Oke, belanja sayur sop guys, ulah seri memang gerak semangat bu. Cabai nama selegerinya barai cabai keluar bu murah. Cabai barang sekilo. Oh 25.000. Henteu ratusan ribu deh henteu. Naik lebaran temennya. Kena peribuan bae sayur sop. Oh iya cabai nu lada mah guys nih. Hejo. Cengek bagi mecak. Pasar Raut ieu kentang. Nah, jeruk ya. Jeruk nan beli limo.